i zone fane meke Pape Ndeyin Bokarin Pontoyin lakas fi lakas oret basul zalma kumbayin wagam maguin mesim nan au passage telefo grand esofa me siare an bad basulin waga fop deno maguin carrière nda injo pren chomke i nen dala sax tu wax deg mais carrière fane dal wax deg champion ke dal deno biu in champion parce que imma fam ma fa den kaga taw boy andel i parce que o ma fa nge pirke rek ol kin an kirang il faut ko maaf pirke weke maafong o maafu weke nda itam kama maafa laga hano coda den cer den dak non cer mi bo ñaaro jege mbirna jeg tuma harma yalla pirke de moju hamon bug sax wem budeg na chomke bo xanne tam no maaf la fodna rek waga ngole alo le ame alo meke bo jonko bo mbur bo partout tam no maaf la hata rek jeg am fo jam na nak jeg amasik incarné ga ma incarné ka ando ne jom mi redum mbirna mojina sonna zone fane ke na jamanu fanaga ken refa men fi yone sop mbir nu joti deg na tundulege mi o fika soxla parce que ke waral waten refa pason ngake mbog e pason ngake nyaacegu ma fa pason ngake nawle sa nyaaceg na mboge ambaga hamu moju ngis sax mais ke halate ge na saydu halate ga an lakas be i kaga nak jege je caractère fana ne re ten bo an ne rek hete ga am het fo fess sax telerame o ma friro fami ñom ne yo be ga yo to hetanga fa champion fa lakas hanka ne fi jeflante et ka foten kon kaga fop fu la fa fayda o ten ci ahamoten donc moju fi ten itam ke war ma fi ten te fag wasin fi lakas me gid ma am ten roga pa pa ndaysan Seydou yakarame o layna itam njom ciosan xaye o layna ciosan ki andone ten mbira waru wago fi mbapaxna atokala kamulangola fokke no andone rek wo hawago li siten ki andone ten ref wallu imbir ciosan bo detna mbir wan hille heke atokum wala mbabahum ciosan ref xa atiro o encore bo o fesis fadi danga rek dan hile wax deug yalla ande len sate fe genu yam xar natina fopotina Seydou xawagula intaga waaw de tanga ken amateur ke fop danaka awel lola tan parce que fu jega jeg philosophie fana pirke sikna ndigi phénomène fana de sikna sax amateur ba su to cadre jom parce que pirke ndigi njom ne sport fana bisana bisna cadre football sax hillayka parce que comportement fana ga ndokti ne den doktati dan chom fana pirke ndoktek nan chom foge mi ndoka njom 2006 i ciu proktegum di koy ciupe suma tiaja ke sum tigotik defar bote faax na siko jaaja kes gar yiret ma bo fi kaga parce que mi bug may pason parce que am may mbiyel wat no ndok nga desida se Ibrahim donin men bay ñas nuga xama rek o gain ni mbam des parce que kaga dama jege kate fi yek na mi o drapeau le naga folote a rek mi henle mo jo folote a comprendre i wala mbisi kaga lay goye ñapu chaay ke nu ndoko fata dom mi dal fat nga an aussi ñoy dal sa hosa te folote a yi mbisid kaga na fo koliyel en hole o sa hosa yi kon kaga injoma sohla ana sohla injom na sohla sohla daim kaga mbisidu drapeau trakale mbisidin donin yi naga garade yon fami asikin allet ni din normal tam nu fo dona rek pirke ndi kan mbira naga roka wine lamta ndax ana ref to tef ka champion fana ne ak fa chomke kon ni mbira naga fam no ha engel ne rek we tafila mbara ande diwo wam badi mbodna kam engel na ande diw na garato diw fadida e kaga naga jega kana fi jega foko jegna nandona pour wini andi naw ameri naw e mi dal ke nyawlo han chom ke ten def comportement fa nem pirke mo ma fa nek e parce que ciosana ter quoi to njom mom ciosano ndaysan ken andone ten do motilo xani ki andone ten def pirke ndiki ten def e ciosane andone jegater fa comportement fi andone fi lang Seydou ilanga ko koy xaye o layna injom encore xane jekka andone ay kamfe o ten def jafe jafe e o layna jafe jafe itam laya direte fi andone o ten def carrière fi fiuna araba nda a riche xay koy bo ingarani ki ando direte fi ten defe Seydou injom num reton Seydou mafrel aso ma pes bo ayege kam mambuta a wetando hangi njom rek ayi fu mango mi njom naga fo mbirnu fe andone mbirni andone ten o juk anga foten wala bok nu ngeta mafri njom na andone na carrière arokam lol kam pirke waaw kaga mom wax deg amaya chomke rok ma itam dem may parce que mi roga taxata ret ma bo tolora de na niveau fay yok fane ken taxu ke zone fane mbudate ga xama maye ke surtout egu ma hubo parce que ibure derrière men kon ref men to mi bug emi citir ken taxu may wacaf sax kate lok mais jomi lok da ala fele ga xam trop surtout andorong lok maga sate saref tamarit ma jangi jom batonom toma rokata finalo ma ñak wenana mais njom naga may pir tellement que to aussi a lere ga xama lere njom ne ko ma andi citkim
kon meki nyaka ngare ki en kama yen jege gama jeg keke pour men roka nga njom ne gatte dam hana mi warno ci nemu firia kaga to boy njom ilok amo fel aussi Dakar janga maga injom na jam nyaajo yambak na jom na may amay pir trop jom na may amay trop jangan may tamé ñi sabuta ten parce que Dakar maga def keke palama injom maga dayu kon carrière fo katanga te no Dakar wago bis may injom rek amo kamo jom mosan carrière fane kaga oten tahun pirke ma firteguma aussi bo sentire me ma fra faten amaya trop i waga mo limte non nan na original januar premier combat in anjongona leke cek turaw gaddu ama fahama maf ingat men no hido dikandero la na chaf inget santamba ikomi mafra mafir bocher in katabi lofid manam onj kino kina onj bocher of hopsip parce que do fo fesola andona e ajabi njom awagin mafir njomi do mu infoten bogo sikama lame gen wadi parce que njom ne attaque nu njofa to nu tanga attaque hano gagner in mi roga taxata we mbude gina chomgi wa mo mafir bo seka jot kim bis combat sa fad ka mer attaque mayker parce que njom mom hani badal lang nday goy meno am mafir boro ga tahitam mu jino maf aussi dans télé du njom na dom ina felu trop mu jo finalo fa bad basul ikom vraiment natango ke am maya trop imbagel lima den nda dal goy dal in jeflante e ga faden bode ande vraiment in wen jeflante a faden ko mba yokke nak yokke champion de du mais njom ne yobe ga yob comme ne layto ngaten parce que jege ka den jatte na bo anne rek an geta nga famille rek ne dem barna exploiter im njom ne fadke ma parce que o yagon ten nandu nen to champion yokke ne tay boya dem mafra fi gonle ye mafra fi gonof su boba waga maf katirang ken la wax no antentik in wenga an chomke indike jega wa def na meni mbañan no akonden goy mbage mafa den ngir har akonake damuden konake mafirta ken ko jega jeg pir mayu kana jeg faiblesse fanen kena fofuk ni ke dimle ina in wax deg voilà ndi saydu yi andone ko indi san felaqino hakki ando ten def in jom ke andone foy mafirto na te def chomka andone o jugo faden rek an hile champion ndiki saydu carrière féminine njek saydu ndeysaan wina lamta ha taxu saydu wasi njom e te def ko andone a jaxla na yoqwe en jasno champion fa xay yakarame fopo waga non la itam xan idet ni andone naga wago cukta in ndax itam wina lamta lamit saydu en forme def toujours ha taxu koy saydu tele wasi njom ken dal dafa goni ka andone mayem ke lamte moten to day uma dom bayes xay ko imo fo xali lamtin auditeur ke mbagu na waaw dom bay kaga mom question fa mbere comme ne lay tanona le xam nga ten meke na commencement vané refa refu ñu rola ne wine lamta do hani bo hanne di meke mbag na expliquer ten mayer parce que ino foga même balak na mafrel sa ino njangu maga ngar le imba sa njom mais njom ne dal carrière fane ke taxna degin ay hatna no ñaka wajur fane maga hatu parce que no indo ka njom yaga wajur in fangora mi ñak fande wi defetu do bug e njom ndet na bo kam te jaban na in damta in te na ñana ni nga ten tam warsak fa yaaju deften itam bo akomale te ñaka joba jopin janga njomo leran hato leran gatido so kon juste sopte amofuel ka jangit man njom na ten inotum nyapa auto te bisel Dakar ya defada Dakar ide mbada dantek abat non nomti da ñaka abat no bisida in ingat na maga amera le dana kam ken rek commencer o mo sentir ta jafe parce que da dingala an na min carrière fane mi rek andu mete far ahama quoi kaga to muju obligé ande rek njom ne han wasin adum ka dom rek nda han wasin mais ke teref na dalay hat na wajur fane wax deg kono fogole yakarame ke anon ten fi njomne ke taxna te telo dek ke taxna ke anon ten def ndesan kare fi tolo dek a fogan andi wajur fande fi te ñakna xay koy Seydou a wasa njom Seydou yite wasna njom e njom mi mirane Seydou am mof nan bang fe fopo hogina te xub ayo na xelke am mof mbanga setana comme nam Seydou moftu nama xeña ke Seydou kam ke anon ten defo langola wa Kenya pagu rek bo xamne tani maddo Kenya pagu rek parce que ko ma jega jek na inde teg na je façon la im ma firte gena fike inga ata indi ki inge fe def na men ambaga cho ma jega dole ñom ne war sak namalel barke fane bato xal sane maya mais ino Kenya pagu rek parce que no ay mofla mbuda rek sagna loli batit ka maga boy ndet ata boy ñoma faka meke imbono na rok ini ngel ne faka me to imbud ker parce que erno ndet na rek surtout iyo no hanga rek yi ono ngare kam ke may to imba kirano munyani yi ono sino hangi gi men no ain parce que nang ande in wemen to imbi men ka taxna tam no dem mof na rek no ain su buba yi ono hangare kam ke hanam may
mujo préféré a ilfata comke sax bo ga'ano ke roga fi'na ya le suta in meke a bisa in na sate wala lakas i njegata comke na écran rek i nga'atan neke wala audio wala genre ken ten rek i mbudatan roga bisida in ren nak ga'ano ke xewnan saale i mbuga mbudi jom bo i mbata men yande ke roga fika na roga maadnoranga in i mbaga mbudi jom mbetando patu safante fi fans ke fi am de jam ke parce que a jega ten solo me wetando hangi jomil leng bara we chan ma calana mak un hat me ke to sogon fog in def maga ambala ya fad may sobi njom nama imbudik goye njom na de nokia de fata gara fudani da in calana me njom bisi diram adama kori na wenna na ham tamsirin de lami de ti rog me en tout cas njom ne ngaranga hanjangin me njom bisi diram ya ngala ina weme de son lam ndeden me fa hoye ngale na ko me bisi dia mo sakne bu jangi njom ne ro ko tax de bisi da mi sakne na leit an madeni tam jangiti njom na naga gara carrière fane anewa me wax de ngid matena ro ko arisa ñojorale ke no ego nga hator rek émission spéciale ref yeno cassette lekatirong chom lakas fi lakas mais tenka ana tenka rek wax de yi kontana kono o fogole na setana Thior Production TV yakarame ke injig na ko ina émission fe champion fe kanu tef Seydou Sène ak ndangani sokon ar champion fa mak fa anone adna fa yakamti an e Seydou koy émission ne imi mbugno mukk xay yakarame defna remerciement fi anone ten def xarit ke yonwe fans ke a fiyangan inshallah fo anone ten de san e o ñow fop ñow serero Thior Production TV yakarame bo muka xano on lay no gano ten def o go ni ke ano ten def caleke wa ndafet lo ha émission fane rek a jega solo ngeda itam jam fa salam sahle rek ngeda nan saate fane fop gannaaw simna rek am di jam ge fop surtout we ke def na diaspora fane Brésil may ngat na go a fop no ayin atwi yahayin Tidiane li nuyu naa la simna goye mam Babou Diouf ci noir njol américain a ñojor sora bayfal bi nuyu naa la charia goye fop rek wa bar fa ngeen tu ret bo meke ngajor Moustapha Diouf Alaaji Fodé Moussa Ñing o fogole fop dal simna ma den famille séréer tout wasi mo lek me charia den quoi simna o fogole fop Fodé in Paplamine Fay Jazz nuno fop simna ma non li bangare ki motit ke mais o fogole fop in we charia non simna ngo dom bay in we simna nga paax to ngedanang jam lenge itam vraiment imbuga nga na tele makake parce que go Malik Thialumi na mbiya mo jirango mbago ten kon we ngedanang o yalo e afiyanong jam afiyanong sutura Thior Production mom vraiment adna fop andan ndaw ki no refangan tik ke taxnaw andel nano raptel to rog mo jung keke isale fop andan ten te fiyante mos kon we ngedanante mo jo mos ndet bo keke refa tele ino fopi mo faten roga wagan e dan defin simna res waaw simna bes simna famille fop semres fop wa simol leng ndanga ni sokon jagi mi ndafid den mais simna kilifa ke def na men fop simna jeune ke groupe bango nawle es den fop chiare amaden encore bato simna ngala yin jigenes mariama senen ndela yin Sali Mariatu Sen nyima fop wa simol leng ilima ngare kan njum Sofia nuno fop simna manuna ciao bo jafi ndesan kon o fogole ke injig ina ko ina waxtu hengok na champion fo mak fe degane deg rek nda carrière xejena waxtu xejena ko mi leng kon injo ko na jala paxa ne cabal ando jabana e mek ndangane sokon ndax itama dafa ando wax deug yalla ndata xatu afadit mais couté wasna fop ndesan wasa fofum agar jabana in yam xar Thior Production kon o fogole na setana locuteur ke na Thior Production TV jam fa jam bo jaf lakas o hedno micro ko pognu Alaaji Sène i codo nun jaf lakas na jamono fa lakas jërëjëf